ya Kieba nturene Mwinjau ireri sub-county ya Mwembe irina kithikiro gikinene na ni nyuma ya nabairi banja imwe kworokera muurone na gukua. Bairi baba barani ari ba miaka 14 baretete kuthambira muurone juju igoro ugoro na arekana kau kanini kagutonya rujine na kworokera niro kau kangi na kukaratonyere kenda gukonokia na bo bairi bakwira rujine rumu twino juju jurajo tigite ntureje na kithikiro gikinene nijo kujiri ni munini wa chibu wao na miri ya twari tutunayo gwikwa nyomba ya gwika miri ya chuka Martin Mugambi na utochio kuma sub-county ya Mara. Yebana kithikiro no akithiete na mbere gukunika ntura cia Mwinjau nega ndegi wandia Mwembe kirige chigombunge kia Mara twana twiritwa twari tukuria maroje nirwa muro wethambe gorogoro barali ana baranda tu kenda kauka mugeta kwa Cindia kaumira barabara na araga kiuga gambuga kinyara muteni unge wetwa muruni kamberia gwetana kiria nkijale ndendera twana kauroje na tote kuoneka barembera kauka muga kambera gino alewi na no pilisi nduterani kenda ndemoria lewe ndeko rutera bae kuna nte kubona ngena ngaleria na agumenda ni ene ngena dikoruta ngenda dikobaswera bago baruta tera bo balaje batonya kenda mbijambitera muthako ngweta kwa mwirigia gutonya roje ni ndero muga kiongo kenda bo bangi nabo batonya banyo ke indi bakina ruta kamu uwo ngereta muremi aumera no uwo nge bakina mami ari mwekulu atembu ni alejire muji atwira lingangani rimwe ana ba munene bairoje ni bagukwira ku leu neti no ntotura itinga twona tutiumba kwemana tinga turambirie kuga mbuo neti twemanite ingi anto bakena era na bakena aja na barabara ibagukinya mbere beja neti tweja twerera bakurutana twererana bo baire ba mametu aunde ende twarira twerera gutebo bwa guteria no ntwana bo tayari bonde baraibadire no india ya gakurungukererwo jero gwetwe thamba nturania Mwinjau wandia Mwembe kirige chigombunge kia Mara ndia iretigite aturi banture no bare na kiaona nkinya kithikiro kinene nyuma ya twana twao twari kugwandianie no muthenya wegoro kana kamwe gokurwa mianka 18 karakangi ka mianka 10 na gutamioyo yao abarambete kuya gutwa manyoni na ara bagwikubaleje gutwa na umondanu au kwa bede tuba keneja na akobutera no ntona ngwira rimba nikiare iganirira tio no mbuto rambiriria kuga na tutatinda guswa namba jiadimo tukeja twerirana ne barutirwe bairutererwa roje eure tukugwa turinge gita muna ne roje roro tonto ananto baba twira ko ana baba twira ko butira kututane guo ntutabuka ire no kana kigita kiraja muno mwana mwagwita kuni watejori wega nyasokira na arutwe ndi arutirwa to ate moyo bakiongera turi baba bariuga eje na nkinya twana twanture nutunde tuturaga kuthi kubutira bantu agua mona gutwika roje rwa bantu aguro turagia ngono tubaterie kwaririana tubere rujiro rwe ugwati bonene muno kwina mwana ongi wagwite wana akua na gaitia ndieno kwina ndiera etagwa ya muiki auriri au aretetwo ni twizi aramba na akina urakia vio nekwira kwa ni agwite muiki riu giuntu takiu tutana kiona ti twibega ndegi twibaja tutuguritwa twibaja gatwerere giuntu takiu gikiaragua riu ne tukugwa turingikite muno ni ana baba ire baragwira rujeni bantu muma irombare nene kiria turi barabange nturanie nugutigatuike kuri muciari ugetigiria kana gake kuthi kubutira bantu agu na kuria ciari batigagire bakumenya kura twana twao turi kagita wa konthekara aciari kukungi kunde ndibera atiri ni bamenyere ana twina ana mieri iri yonde bate bacoku cukuru menyerera mwana waku no kamwaragiria kaingi na rire mwana atwe kumagaruka utikenda giadijaga wenka utikumenya kuri adi ndeto inu cia kujirwe ichabuchibo wa sublocation yene akarie mofati munene aramere atwana tutu twire ire twekire mochari ya sibitare ya Chuka nkiripotera Wero TV kuma Mwinjau wandia Mwembe kirige chigombunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.